على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulallah. Орта Азиядағы сайттар уйымының негіздеушісі Саид Умар Олмасханов жана Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарыбыздың ұрпақтарының санжыраларын изилдөө комиссиясының жетекчиси Сауд Аравиянын Мекке шаарынан келген доктор Саид Абдуразак атайын чакыруу менен Жалалабад областынын Алабука районунун 1-май айылына барышты. Ал жерде жакында Орта Азиядағы сайттар уйымы тарабынан тарыхый документтери ийгиликтөөдөн өтүп, өздүктөрү такталып күбөлүктөрүн колуна алышкан пайгамбарыбыздын урпактары Тажидиновдор жашап келишет. Тажидиновдор илгертеден эле эл ичинде кадыр барктуу инсандар. Бүгүнкү күнү алардын Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын үй бүлө мүчөлөрү экенин жалпы эл билип олтурат. Буга чейин калк арасында алардын чоң аталары ислам динин жайылтуу максатында Касансайдан Шахавтарга келип, андан соң Кыргыз Кожо жана Малла Тажидиновдор ушул 1-май айылын башынан түптөп эл башкарып жакшы кызмат кылган инсандардан болгону көпчүлүккө маалым. Бирок алардын сайттер экендиги буга чейин ачык айтыла берген эмес. Тажидинов Малла абабызга балда чакасы аш берип атат да. Бу киши şu bizim ayıldı tüptögen şerdegi 1-may kalkazın uyuşturgan en kadır barklı aksakal bolçu. Anam bulardın köçüp gelişi ilgeri Kasansaydan Şakaptardan bu jaka gelgen eken da. Bulardın çoğ ataları oşa Şakaptarda oturup şu dindi tarkatıp baldardı okutup İslam dinini tarkatıp жүрген kişi olgan eken. Anam bularda sanjıra var dep biz ukçelek. Biz bala kestenine şu atalarımız, çoğ atalarımız aytıp жүрчү. Şularda sanjıra var eken. Oşa tüyü barıp durup bulardın atategi şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem paygambarımızga koşulat eken degen sözlördü biz ukçubuz. Anam bular bayağı SSR tuşunda sanjırаны köp dele çıkarışkan emes da. Antkeni anda dinge karşı ateizm küç bolçu. Oşondan bekitip aytpay жүрse керек. Anan jakında jakşı okuya olup tur. Sanjırasını alıp barışıp Bişkekte görsetip өстөрүнүн ошо түпкү теги пайгамбарыбызга кошуларын аныкташыптыр да. Бул абдан жакшы болуптур. Биз укчелек мурда эле ошол нерсе эми баягы жарыкка чыгып аныкталды. Биз буга абдан сүйүнүчтөбүз. Ушундай кишилер пайгамбарыбыздын урпактары биздин айылда бар экенине абдан сүйүнүп атабыз. Анткени пайгамбарыбыздын урпактары бар жерде кут береке болот дейт. Ылайым ошондой болсун, дагы эле ошондой болуп келе жатат азыр деле. Тажидиновдор сүйүктүү Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга жана ата-бабаларына Куран окутушуп аш беришти. Ага агылып келген эл бир эле сый тамак жебестен алардын санжырасын өз көздөрү менен көрүшүп, ал туурасында кенен маалыматтарды алышты. Садык Хожа Барди. Bu Zünnun dedesi birinci görüşüm hem. Şeyh Ahmed Ata. Bunu nereye yazıp koygan? 22. avlat. Bunu 23. avlat. Bunu 24. avlat dep. Тарыхка кайрылсак, орус падышачылыгы үстөмдүк кылган жылдарга чейин пайгамбарыбыздын урпактары калк арасында кадыр барктуу, бай, мартабалуу, кат тааныган динчил адамдар болгон. Аларды эл сыйлап сейиттер, кожолор же мырзалар деп аташчу. Бирок кийин бай манаптарга жана динчилдерге каршы саясат жүргүзгөн совет бийлигинин учурунда көп кысымдарга дуушар болушуп, куугунтукталып, санжыралары өрттөлүп жок кылынган. Мына ушундай кыйын күндөрдө Тажидиновдордун чоң атасы аларга тиешелүү санжыраны атасы динчил молдо болгон келини Райла апага жакшылап бекитип коюуну айтып тапшырган. 70 жылдан ашык санжыраны эч кимге айтпай жана көрсөтпөй сактап келген Райла апа кийин аны чоң уулу Закирге берген. Yaxşı mısın? Allah razı olsun sizden. Çok rahmet, siz
Bu şencara seyirlerini siz haklediniz, hafız kıldınız bu yıllar hammasi. Allah razı olsun sizden. Bu bizge qarindosh, amak kişi bizge. Allah razı olsun sizden. Kim bergen, kaçan alğas depçi. Oşonu surap atat, kantip alğas dep. Oşonu aytıp berin, baştan aytıp berin, baştan. Men de жаңы gelin bolup bargamın. Endi bir yıl bolgan bolsa gerek. Anan kaynatam meni çakırdı. Aldılarına bardım. Hemen ta süylep koyup süylep. Anan şunda iki kol men şunday kılıp. Onu al dep dedim. Al. Ne dedim al dedim. Aldım. Aldım hemen ayttım. Ata men bunu mine kılayın dedim. Dedim eskimge göstertme, eskimge berbe saktap yür dedi. Bir gün deri bolganda gerek bolar dedi. Hem daha söktürü var ya ben çıkıp kaldı da endi onu. Oşonu kaçan çıkargas, kaçan aytgas, kimge berges? Anam aytpay жүrdür, anan kimge berişim ben Ali balam çoğayğanda ona balama ayttım. Saidler Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan urpaqtары olup eseptilet. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Fatıma enebizden Fatıma degen kızıdan taragan bul Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun jarı bolgan. Oşondan iki oğul bolgan İmam Hasan, İmam Hüseyin. Hasan Hüseyin degen. Oşol Hüseyin'den taragandardı Saidler dep atayбыз. Peygamberimizin urpaqtarının ulanışı negizinden kıstan gelip turele. Bul urpaq ulanıp ar tarafqa ketken. Bul Saidlerdi biz birinci uvatkan jokpuz, buga çeyin de bilip жүргөнбүz. Болгону bugün жалпы elge aşıqtalып gelbegen bolчu da. Bugün hem toluk bayağı sancarazın aşık açıp taktap özünün kийинки urpaqta ulay turgan bolup alıp çıkışı bul özlerinin Peygamberden urpaqtardan gelgендигин açık aytkandygy da. Bul eç kanday жаңылык nerse emes. Oşo Peygamberden urpaqtardan gelgen bolsa biz oşol urpaq katары Peygamber urmatı katары al urpaqtardy urmattayбыз, sıylayбыз. Орта Азиядағы пайғамбарыбыздың ұрпақтарының санжыралары bir топ жылдардан бері тастықталбай тоқтап қалған. Ошондон улам Борбор Азиядағы Саидтер уюму тарабынан бул иш улантылып, Саидтерге атайын күбөлүктөрдүн берилип башташы кубанычтуу көрүнүш болууда. Тажидиновдордун санжырасы алардын пайгамбарыбыздын сүйүктүү неберелеринин бири Хусейн разияллаху анхуга тиешелүү экендигин көрсөтүп турат. Аларга эч кандай бийлик же мансап керек эмес. Жөн гана кылымдан кылымга өткөн тарыхый документтин мындан арыда жазылып уланышын каалашат. Bizde kıyınçılığımız bu beni bilgen üstüne kim menen kayerde taş bilbecilik. Anan ortadan Türkçe nimeleri çıktı. Teoloji üstüne mugallimleri. Alar görüp tan kalıp şunda eski mene saktalgan az. Biz Türkiye'ye aparıp bunu tercümasını çıkarıp silerge kitap kılıp çıkarıp bereli dağı o özü nuskazın oşonun bizge Kıraniyene müzeye belgile dedi. Biz anan atkaz kıldık alarga. Biz öz üstte kaldın biz. Ana oşonda istep yürüdük anan bir meni bilip kaldık. Seyittim vardı. Eğer o al çıkmaganda biz daha köp binalar belek. Al kaysı jellerge Saudi Arabiya var. Egipet'e var istep yürüdük. Cana Seyitlerin materyallerini çoğu. Şu sancıranı yeminden narı uğulantıp bizden ne verildi, çeviriler geçen yazılış gerek, şöyle saklanış gerek. Buğa bizge mındağında mansap gerek emez. Пайгамбарыбыздын урпактары ислам динин жайылтуу максатында дүйнө жүзүнө таркап кетишкен. Алардын саны бир нече миллиондоп саналат. Эл ичиндеги үлгүлүү үй бүлөлөр турган жерге Аллах берекесин берип, жакшылыктары көп боло тургандыгы айтылат. Пайгамбардын урпактары барган жерде эгерде эл ошол жердеги жашаган журт эстүү
kırakı bolsa oşolordan ötü çoğun paydalansa olur. Alardan oşol bir nazarı, cevil bolsa bir bergen batasıyla kişinin keleceğideki maksatga yetişige oşol türtkü uğratdı. Oşonun üçün bulardan paydalansın eli jurt dep Allah Taala bulardı jerbetiге taratkan sebebide oşondan ulam dep bilebиз biz. Tajidinovдардың iş-çarasına koңшу Özbekistandan da, Kazakstandan da sayitler gelişti. Anda alardın da sanjıraların tekşeritip alуу mümkünçülüktörü oldu. Kelip gördüm, mana secereni gördüm, ama seni özüm bir okup çıktım hazır. Mana hazır Kosonsoy'dan mana akukelerim birge kelgan. Endi mana şu sayidlar ekanmiz deb turib biz hazır mana G'afurxon Chimkentdan keldi hazır. Mana Jaloloboddan keldi, masalan mana hazır Tojikistondan keladi yigitlar bor, kelib nima qiladi. Bular hamma bitta sayidlarning avlodi bo'lganligi uchun shu yerda o'zi to'plandi. Şu yerde mana Nuriddin buvom, mana Tojiddin buvomlari, joylari bu yerlar. Şu yerde to'plandik. Xudoga shukr deymiz. Mine Allohga shukr biz bugun Tajiddinov avlodining otbasında mine qonaqqa keldik. Allah Taala ol kislerдің ниеттерін qabul etsin. Mine Arab elinden Said Abdurazak Shayx kelib, осы avlod, осы ұрпақтың яғни Said екенін tasdiqlab, және де ол кісіне осы Қырғызстан азаматы Said Umar ағамызбен бірге осы жұмысты бастап, осына жақсы ізге қол ұрып, иншалла Алла Таала қайырлы етсін. Бізде Муслим ағамызбен Қазақстан елінен, Шымкент қаласынан осы жерге келіп, осы бүгінгі бір керемет Құдай асқа көпшілікке міне осындай куә болдық, көрдік. Өте жақсы. Алла Таала ниеттерін қабыл етсін, Алла Таала қайырлы етсін. Яғни бұл пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламның ұрпақтары екеніне, және осындай бір диянатты, иманды отбасы екеніне көпшілік куә болып, Құдай қаласа осындай қуанышта бізде бір бізге де нәсіп етті, иншалла. Аллах Таала баршаңыздан разы болсын. Аллах Таала осындай жалпы кім болсақ та ең әуелі иманды мұсылман болғанымызға шүкір етуді ұмытпайық. Алла баршаңыздан разы болсын. Ассаламу алейкум. Ошол айылда жашаган Tajidinovдардың бири Aslamxon ажы ооруп жаткандыгынан улам иш-чарага катыша албады. Андан туугандары Said Abdurazak жана Said Umar Olmasxановдор кабар алышып, Saidтер ордосунун төш белгисин тагып, оорусуна Аллахтан шифа тилешти. اللهم اشف مرضانا ومرضى كل سيد كل محب لآل بيت رسول الله واشف هذا السيد واشف كل السادة يا رب آل بيت رسول الله واشف المحبين لنا يا الله اشف كل مؤمن ومؤمنة اشف كل مسلم ومسلمة اشف كل إنسان طيب اللهم يا الله أنزل الشفاء على بني آدم يا الله على كل إنسان طيب اللهم يا الله اشفينا واشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين يا الله وكل إنسان مريض اللهم ارفع البلاء والأمراض عن الأرض يا الله ببركة محمد وآل محمد اللهم اشف السيد أسلم خان اشفيه وعافيه واشفيه واشفي كل مريض يا رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد مركز أهل البيت ناتضان إن شاء الله Tuğan ұрықтарды başını biriktirgen sizlerden Allah razı olsun. Bu günderde çoğun atalarımız bardığı en seçken bu gündü. Şu bizde sancırağız var eken biz uqçelek jaş kezibizden. Şunu atamlar köpeğin sep gelgen bayağı neme sayıştı malında bekitip korkup kalgan ya çoğun enebizde. Süleşken bolsanız kıtlar gerek. Bunday sancıralarga bardığına taktaşka şunday mümkünçülüktü bergen. Şunday nemelerde uyuşturgan Said Umar'a Ahlul Bayt'ın markasının başçısı bardığınızlardan sizlerden Allah razı olsun. Борбор айзадагы Saidтер уюмунун башкы максаты кылымдан кылымга өтүп келген Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын урпактарынын санжыраларын иликтеп, аларга тиешелүү болгон укуктарды коргоо болуп саналат.
Бүгүнкү күнү аталган уюмга бир эле Кыргызстандан эле эмес, коңшу Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандан арыз менен кайрылгандар арбын. Ошону менен катар жакынкы күндөрү Ташкенттеги Саиттердин ири жыйынынын өтүүсү күтүлүүдө.